janji ladula. Kurono. Kemana orang? Bu melayu kabeh wedinen kan. Mendek kena kana? Yusuf no. Hah? Yusuf. Yusuf? Iya. Mending Yusuf Kekaning bolongan kaya kang. mancing bolongan? Iya. Kayaknya maning bolongan tengah ikai. Wow. Oh si Jajal bakal mancing ning bolongan kudune disogok-sogok Nah, Mamang Dul. iya bener no. Ya iya, kok menang ya Mamang ya? Loh. Aduh, aduh sampai kaget. Durung disogok wis ndongol ya. Iya. Iya, apa? Ari wong bagus. Ning melakune bae. Wis gawe seneng ning ati. Melakune kok si engkelog. Ya date wong doglong maningan. Wong doglong Ya sih ya. iya. Iya ya. Oh, bener. Lah. Hari senok ya. Bawa rasanya masih anak baik tuh. Tahan, anak wong liwat kayaknya. Iya. Bakar rame begana sing liwat. Wong lanang ngebulak-bulak bae. Bulak balik, no. Semene kita kosi putih melenose. Iya. Diliwat maning katone apa? Ya mata mendeleng na kan anok. Anu ne makanan? Iya. Cang balik maning beli wong kah? Kayak kader dalane mong. Stop! Stop, kau mencuri hatiku. Hari senok. Dewi Persik. Biang lalang deh. Wong lanang kosi doblong temenku ayang dawane. Aduh. Senok. Pemali. Apa sih? Lagi apa ngomong kayak kononku? Ku wong lanang doglong. Iya doglong. Iya. Ari kundawa temen apaan? Ya ku ayang temen dawani. Wis doglong dawa. Mama ngendul. Nuno. Ari wong lanang doglong. Segala-galanya gak dawa. Oh, soto. Sikile dawa. Tangane dawa. Dawa. Aduh. Sampean Maria apa tak sapol niki? Iya, Ngeres terangnya bae. Bisa kan runtah apa? Takona naganok ah. Nun. Durung. Pokon ditakonin nun. Menang bae. Iya durung ningan. Lagi ngerokaken kuno. Mas. Tuh, nomor katun yang jara deak mangan. Iya. Mas. Menang bae. Buka. Ora gandingan. Eman bagus sih. Oh, konon. Mas. Oh, merinding kabeh ora kana. Itu. Bocah lanang di cawil senok merinding sange mah. Ya wong lanang pasti lambene abang. Bah! Datang bau. Batang bau. Ada putak kita ki bakal mengkaiden ki. Iya ya Kang. Datang. Wong lanang bagus casingnya bae. Posisi casingnya mah kaya ya. Casing mah bagus, empon sing larang. Ning jerone mah mesin koros. Kitane priwe kan wong begitu. Ya wong bisa.
Pantesan, pantesan. Mas, sampean ku begu. Bah, Iya, iya. bah. Bener jar Deok Maya. Kita takon Mas sampean begu. Mas kula ku mareki sampean mau ku glating-glati mau ne sampean ananing kene. Ah. Iya. Ayo, ayo. Bah, ayo, ayo. Oh. Ayo, ayo. Patep. Usia kayak ini. Apa kayak edenku? Dadan. Oh, konon. Atep. Ngintip. Ah. Nah, kayak Mas Ceng bae tukang ngintip. Duh, Mas kita nak bakal begu ku ya keder. Iya Mas, kula ku glati sampean. Bah. Iya. Mbak. Mbak. Itaya. Maaf, Mbak. 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 Atep. Iya. Aduh, Oh, nggak ada motor, cekis. Oh, bangor. Wong begune bangor. Kusi. Wis gak? Aduh, jarega. Kita ku ngerti hari kayak kodon mah. Ayo nok sekarang kita. Nunggang motor, bakal mangkenen ku blegojek ora di blegojek kah? Apa sih ada ku? Iya ku di blegojek. Ya di blegojek ora motornya, terus jasa nok digawa mana? Tekan kana. Hari konon wong jelas-jelas. Aduh kita ya. Mah, berisik. Mah, tuku ali-ali. Mah, salah. Mah, bakal ali, kenen ki. Mau nggak ali macilik. Waduh. Aduh kedatangan, aduh mules. Aduh, orang sanggup. Ampun orang sanggup mau gede banget. Aduh, maning Udah. Aduh, iku. Priwen maning. Watep. Salah bae. Aida di bakal mukon kugulang sing gede. Oh, arep ditolok nali-ali, ditolok nagelan. Wong begu gak ke duit ya. Tak eret. Ini dia mangsa gue. Tak eret. Ali-ali. Jare. Ya ora kono. Kok bakal wis ditolok nali-ali, tolok nagelang kitane dicekek. Mau enggak ah? Wong begu mah dosa barangan nuku. Kah ora? Arep dicekek kitane kudu. Ari konon makanen je. Bakal kalung ku aja makanen. Makanen pisan.
Arep digorok buah kita na gulo ne. Yang itakan. Mbah. Mbah amruah. Mbah alin. Ya, mbah. Ayu edan. Astagfirullahaladzim. Eman ayune eman bagus. Tekladen dari bokat ku bocah waras. Bocah edan nyata-nyatanya. Hari pun tekang hambruah ku garapan apa. Astagfirullahaladzim. Sampai aku kuno moni. Hari disangkanya priwe maune. Ya mau sih ambil hadap. Yang itakan. Hari bisa ngomong sing mau kita nak sing dibeda. Yung anak wong lagi kebingungan, anak wong keder disangkane wong begu. Mulane dadi wong wadon ki aja lenger. Delengaken sing awas. Endi suara mau ki sing endi? Yung sing mau ku cangkeme sun kumingkem bae. Sing ngomongnya siapa? Dadi sing diarani begu ka, encang golek tanah. Mantap. Maning. Mantap. Mantap. Arepan apa, Nok? Balang nama bolu, Nok. Sendal kayak konon. Yang itakan hari apa-apa. Mantap. Buka. Merjani baik. Yang ngomong mas sampeanku. Hari. La ilaha illallah, bocah ulun ya. Kodih. Kajek beli sikile sirake. Gajek masuk. Wis, Nok. Kayak pernah ndeleng wong mlakune makenen. Wis ka mas. Sing duwe sikile ning ngarep merasakan. Kada balik. Mas. Kada balik. Oh, Mas gona ka mas sendal kanan di sendal yang gona. Cangkeme priwe ku. Gona sendal yang Madep mana ngomongnya. Gona. Sendal yang gona. Dia janggut ya. Awan. Orang ladeni. Majikan je pengen kaulan. Kaulan. Ya. Oh sok mangga kaulan jengkit Mangga majikane. kaulan je. Sok ambru-ambruah iki. Mangga majikan. Aning lagu mah. Atap. Toli siraki alon tuh ayo ya. Ojo sirogom. Apa sih? Dede. Dede. Bocah semene garepan pengennya diundang Dede. Kan senok mungil mas. Mungil. Mungil tak cilik. Ya cilik mungil. Aduh, kelewane temen. Nok, Nun. wong wadon ya. Ya bang Lana. Sing arane wong wadon ning jaman kiyen iku ajailok tepar pesona. Ajailok ngubral lantaran duweni para sing ayu. Wong wadon kudu duweni harga diri, aja dimurah mareh ning tengah dalan. Ana wong lanang durung kenal, kosih ganjen bukanane, kosih diobral segala yang rayu ning isun, aja disangka isun ki wong lanang sing gampangan nok. Oh udah disampean mau udah di wong lanangku alot konon. Apa sih mang? Halo da pangananku naku. Maksudnya mah angel demen wong wadone suwe. Iya. Mas. Iya. Ulama dari wong wadonku sing pengen gak ganjen. Pak ora ganjen kone beli keduman. Lagi ganjen dia beli payu-payu. Piyen ki? Akibat tiyungan wong lanang ganok, lamun deleng wong wadon bagus, lamun jentrak-jentrik beli gelemen kaya ular kilan kaya kenen. Tong boro bisa demen, tong boro seneng. Malah jember ndelenge kinok. Ya aku si Jember. Jembong. Jember. Iya. Dirakan kecomberan sama. Iya sampean kundelang kita katone apa sih mas? Tali bocah wadon ki nembe diparingi ayu semen ya kalewane tuh. Beli. Ya maksudnya bocah ki coba delengen. Matre bocah wadon langka gulune.
Bocah meneng ngadeg semeter kotor ki wis nganggo sendal dhuwur kene dul. Ki gulu. Iya ya nok. Tali bocah wadon ku nipu kene dul. Apa sih kan? Sing mau ki Ah, sing arep mari bokat kena cungure. di. Waya didelang sing iringan. Iya. Masa bocah wadon raine rata dul. Berat. Rata ndak kita nak dek tembok. Iya. Tali kun cungur ta aksesoris cilik temen. Tutup panci. Iya ningan. Sengit sesuai nih sampean ku ya mesti ngeling dah. Aja dadi kumadiran mater semono. Beli kita kumas beli kumadiran beli apa? Todok kena nok, cungur todok kena. Kita kumas sedek mademen ning sampeanku. Demen. Temen. Demen. Sira demen ning isun. Iya. Temenan demen. Temen. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa mas? Kenapa ngomong mengkononku? Lebakian kini. Lebandi. Ya ki lebakian kini. Lebandi mas. Tiru. Lebandi. Nok wong ayu. Nuhun wong ganteng. Isun ngomong sepisan maning ya. Iya. Aja ilok ngobrol rayuan ing ngadepane isun. Isun dudu wong lanang gampangan, lamun sirah sumejane pengen goda wong lanang, lurwa wong lanang sejene ya. Aja isun ya. Iya iya iya. Kang Endang. Aku mengerti. Sekarang-karang aku mengerti. Ngomongnya beli gampang demening wong wadon. Kita wis tek rayu kanan kiri depan belakang. Sampai tak sosrok gakan. Pasti beli gelem. Pasti sampai tak kenen. Pasti orang lirik. Non. Hati-hati. Apa sih maksudnya? Kita kelingan ning omongan ning Mimi Aminah. Nok wong ayu wong gembleng pun sekarang anyar sukra. Kok si lengkap temen. Iyalah. Si dua yang kremes ning cipaat nganu ning bongas pentil. Bakal melaku ketemu karo wong lanang. Terus bocah lanang mau ganteng pisan. Hati-hati aja kegembang. Sebab bakal wong lanang gantengnya keluwian. Kun kudu lanang asli. Pantesan beli demen ning kita. Semene kita kok simentereyenya. Ternyata banci. Oh. Bocari ngomong sembarangan temen. Ngarani siapa banciku? Oh. Siapa sing diarani banciku? Ya. Ternyata sampeyan banci. Hari ngomong ku dijaga. No. Buktine beli bisa demening wong wadon, ora demening kita. Ora. Wong kene pada demening kita, Je. Los wong kene bae. Iya pantesan. Wis ketenger Kang, wong lanang lambene abang, Je. Wong lanang si sulam alis. Masa lanang sulam alis? Idi. Raine ko sila ngamlulu. Tadi siapa ngarani siapa banciku? Ako. Ngarani sun banci. Iya. Sira ki ngarani sun banci. Iya. Wong edan. Siraku najan kita banci ya. Ya aja den kali wong kene ora. Iki isin kita posi tinggalin banget. Pasang arek bagian kita banci ke tolong aja diumbar-umbar wong kene isin ora kitanya. Sakit banget kita pusing. Sakit banget. Tiwas wong edan. Tiwas kita tek lanang-lanang sing mau kita ku, ya Allah jember banget sih bocah wadonku. Padahal mak kita ku, tinggalin banget. Jarega. Iya beli. Hei. Nyato beli loh. Hei. Duh. Haja nak buka kartu nih bang sejen. Kita sing wong wadon mlakune kalah. Sira ku berwa pakin bengi apa ku? Bengi Juma. Bengi Juma. Idi. Sinten masa ngarani kin bengi Juma. Sinten ku masa ngarani kita bengi Juma. Sinten kena ngapa sih? Sinten kami keteng. Kami tenggang. Kena ngapa sih Sinten? Nang delengkok. Nah,
Nun, kini ucul-uculan sini di situ. Kasi sangit banget. Modiar. Sengit baik kita mah. Ama senok setrum. Enggak si senok belum kayak mesin dia nagamanin. Nambe bangikin na banji ka singkal. Sira singawitin mo. Di tengeli. Di Sira. banci kumang. Mangkainan di bosa. Dari gaya. Apa? Sapa? Bocakun. Bocakun malagi ng Akademi Bansi Indonesia ko. Ora lulus kuno tersenggol. Banci anak akademi ini ya. Singaran ewan ko sesama kaum Hawa jangan mengumbar aib sesama. Ngerasa nih ada di kaum Hawa. Si orang terima. Merublekin ko bengi Senin. Ay kita bagi Senin. Baka di na minggu kita ko libur dari Bansinet ko. Anak liburan kan Yan na jadwalnya Senin sampai Kamis. Adur dewa kan doko si anak jadwalnya kan. Ede! Siapa ini? Ede! Ya, bocok Ede! Apa sih kangen? Kita mah jebak-jebak be makan di banciku. Ede! Ngomong apa mau? Sira kok. Yang adur dewa kan doko si. Ede! Ngara dia kita dewe kalau. Sembarangan. Bocok. Emang banci anak bature. Ede! Beli baru sira sing gunduk lagi wingi. Dasar. Sawadon zaman tingin. Kita nih sampai melu. Suka tidak mengerti situasi dan keadaan. Ya teman kita mau beli Baru beli sira Mister. Sira baru beli Mister Tan. Kau nak keselio si kile kau keselio. Sira kila mentak undang batur-baturnya kita sira kudu dadi apa sira. Awan ini ngancam. Iki. Ora wedi. Ora beti. Ora. Awas. Berasa rambutnya panjang. Masih kayak Kailin. Hei. Sira kuya. Kamu itu jadi perempuan. Dalam ini kumlakun. Streaming kini ya. Ada anak rabi nonton. Nyabok enggan. Sira tak undang sira batur-baturnya kita. Arep undang siapa sih Rane? Sakina jam pira ayo, sok dalam jam. Wis lewat jam sanga. Waduh wis pada berubah. Apa sira? Oh dari bakal sekeliwat jam sangat pada berubah. Idi. Pada metu siunge sir. Idi. Ay idi. Ndi bati Rendi? Sira ki ngancam kini. Ndi banget merundi. Sira ngancam sira. Cin. Cin. Metu. Anda sira. Apa sira tak undang? Aduh. Aduh. Kaya masih jam 11 ya. Aduh kelalen. Baka durung jam 12 ki durung sempurna perubahan. Ya Allah. Aduh. Kok dingin? Yongan bansi ko emang lakasing meteng gayongan nake penerusnya ko lebakin gini. Ayo sira. Telang sira. Nembet teman kita bengikian dikeroyok ning bayu. Ayo sira. Aja macam-macam sira. Baturannya. Mong. Baturannya. Angel sini Angel. Yang. Hati-hati. Kok masa kesandung susu yang ngumpul? Aku ya. Ikut sini. Punya sepuluh gede nih kos kedus. Ikut sira. Punya idan. Ya udah banci punuk dhuwur temen sira. Banci ada punuk. Heksin.
Ika kita diledak di poyoki. Lolo. Hey! Apa sih mah? Ika. Masa kita dicabik-cabik harga dirine? Kita di poyoki. Ning sate. Kamu coba dong. Iti bejo kue. Coba berkina. Yang kau difarki. Sing awit ning surga kuwi. Ayo, sirah. Ayo, jalan. Moyoki komandan kita. Masih komandan. Beli beli. Maaf ya. Baturan ya. Jadi moyoki mau. Iya, maaf. Tarik ini si dua sisinya biru, sisinya ungu. Pucak iya dia. Maaf ya, baturan ya. Bos, Apa? maaf cuy. Sirahnya mah apa kan beli? Ya bos. Orang tegas sirah mah. Wah, sirah awas. Iya, kena baturan besakin mah. Bansik ini kayaknya kesing tegas. Wow, ini bansik dari Belanda. Kelambinnya hijau kayak luwian katil. Iya. Maunya ada tulisan la ilaha illallah diwalik. Cin. Ya apa sih dia kukur. Sinten, masa bansik kukur. Iku masa celana ada balapan karo gaun. Aduh, sini aku tas ngaduk dengan bisnis celana. Tas mayani. Tas layar dia kasih gila-gila. Banci kau si masing ngangkut celana pungkong. Sini kamu ini kayak kau. Kadita kau nih masang ledek kita. Ada moyoki baik. Apa nih? Dari wong moyoki majikan kita. Kita ku beli moyok ke kuan. Kita ku menang baik nih kayaknya. Menang baik sih. Menang baik. Iya. Terus mana balik mana enggak? Menega. Idi tatone sendok garpu kayak rumah makan. Ay, kok si cantik kikikian mah. Oh, ngangkut celana pungkong maning ora kono. Asal buru-buru. Ya sebelah kue enak anu nok mana mas. Iku, melompong, belum, Duh, pasti malah disilak pisan. Kok dingin? Yang bukan nang cilik-cilik. Hari sira cungure mendek ini. Cungure dengak. Aduh. Anaknya siapa sih kok? Apa sih? Anaknya siapa? Apa nih? Sira anaknya siapa? Anak wong. Anaknya wong. Sebenarnya balik gak? Iku dulu ngenang sing ning Korea keding, banci sing Korea pasti cantik. Pur sila, biur sila, dibanjur. Dah sila. Mengapa itu? Dibanjur. Hari bokat negara padang eloni kita. Wis. Siap. Gerak. Aja udut Baris. Itu pas diundang-undang. Masa kudu. Siap gerak. Lensang kiri gerak. Ayo. Kiri. Kiri. Bucak. Kiri. Lencang kiri. Banci sendal petal kedik. Duh, Gusti. Susunya kosim rojo. Iku. Terus gak? Lakasin. Masa sesudah kembar. Pusaku. Aku muyung. Bubar barisan jalan. Bubar. Wis bubar. Mendije. Bubar. Oh.
Siwaya balik pada kosidahan. Ti ay iti. Ya Gusti, jare-jare bengikian kita ketemu karo wong lanang banci. Wis rasida kita nih gadong kau dingin. Ari ngomong mulane ajailok ceplok melok. Ajailok duani prasangka sing ora-ora lamun memang durung kenal karo sapa wong lanang sing ning ngadepan. Ya iya sih, ya maaf pokat kula mah jadi wong wadon kulenje ladras. Sebaliknya Dwayu, menawa ucapannya kakang iki ana sing gawe nyinggung ning perasaan saliramu, kakang ya pada sebaliknya jaluk maaf. Tapi terus terang, bisa nih kakang ngomong sing kaya mangkonon kakang ki lantaran naro kaget kelaban saliramu. Kaget ya Mas.